usibye kuba rwaragiye ruvugwa ndetse ibendera ry'u Rwanda rikazamurwa cyane ku ruhando mpuzamahanga. Uyu mwaka 2025 we ntusanzwe, dore ko banzi barwo bamwariye mu ruhame bakiregura bavuga ko nta mpamvu n'imwe yabahuza n'umwanzi wabo. Aho ni ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho Ababiligi batu u Rwanda rwanze ko abanyamakuru binjira mu gihugu cyabo mu irushanwa ry'amagare y'isi. Ibinyamakuru byaranditse inkuru zirandikwa, amateleviziyo n'amaradiyo bitangaza ko u Rwanda rwanditse amateka rugiye kwakira shampiyona y'isi y'amagare bayita UCI. Ubundi se UCI ni iki? Usibye kuba wumva UCI babuze icyo bisobanuye, ubundi UCI bivuga Union Cycliste Internationale. Naramutse Kigali, Naramutse Rwanda. So happy to be here, Honorable Minister of Sports, Honorable Minister for Youth, Mayor of Kigali, UCI Management Committee members. Uyu wumva bamwita David Lapatrient, ni Umufaransa, niwe watorewe kuyobora UCI 2017, yongeye gutorerwa manda 2021 ndetse akaba yaranamaze no gutsindira manda ya gatatu. Yatangiye muri uyu mwaka 2025, iyi manda izageza 2029. David Lapatrient niwe wafunguye bwa mbere iri rushanwa muri Afurika, mu gihugu gito gifite ubuso bwa kilometero kari 26,388. Reka mbanze mbaye ikaze mwese muri iki kiganiro. Ngiye mugiye kubana ni Jay mu Rwanda, ufatanye n'abanyarwanda kuzamura ibendera ryarwo mu isiganwa ry'amagare rya UCI. Underway then for Rwanda, Brian Usibye kuba u Rwanda rukoze amateka yo kwakirira irushanwa ry'amagare y'isi, ntibikuraho ubuhangange n'amateka yanditswe muri Tour du Rwanda. Ubundi Tour du Rwanda yatangiye mu 1988. Mbere byari amarushanwa y'akarere, aho abakinnyi baturukaga mu Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Ibihugu nta bindi ni Burundi, Tanzania ndetse na Uganda. Kugeza 2008 byari bifite icyiciro cy'amarushanwa y'akarere gusa. Kuva 2009 Tour du Rwanda yemejwe na kalendari ya UCI, kari irushanwa riri mu cyiciro cya kabiri. Kuva muri 2019 icyiciro cyarazamutse, bivuze ko ubu gifite uburemere bwo ku rwego rwo hejuru mu bagize amarushanwa ya Afurika ndetse no gukurura amakipe akomeye mu Rwanda. Tour du Rwanda yabaye isoko yo gukurura ibyamamare mu Rwanda, kugeza ubwo n'abakinnyi bakomeye ku isi bitabiriye Tour du Rwanda. Nkaho ibyo bidahagije, UCI iza kwemeza ko u Rwanda rugomba kuzakira Tour de Monde 2025. Nubwo babandi natangiye mvuga barusahurira mu nduru bakomeje kuvuga, ibi ntibyabujije kuba amarushanwa yatangira ndetse yewe akaba arimbanije, akaba agenda neza nta kibazo gihari. Ese ubundi UCI yashinzwe nande? Yashinzwe ryari? Ubundi amateka tubwira ko UCI yashinzwe ku ya 14 Gicurasi mu 1900. Ishimahanga uhuza amarushanwa y'amagare yo kurwanya amakimbirane yari hagati y'amashyirahamwe yari ariho icyo gihe, twabwira nk'iryitwaga ICA International Saba mu 1967. Icyicaro gikuru cyimuriwe mu Busuwisi mu nzu yitwa UCI World. Bidahagije, UCI nitegura amarushanwa akomeye cyane ku isi nka Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta España, Cycling World Championship n'andi menshi yo ku rwego rw'amagare yo mu misozi nka MTB, BMX, Cyclocross n'amagare y'abafite ubumuga ariyo bita Paracycling. Tuvuze no ku mikabane yose UCI ikoreramo, nababwira nk'Uburayi, aha niho yatangiriye kandi hari amarushanwa akomeye cyane. Twasanga nka Tour de France, Vuelta, Classic ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Dukomereje ku yindi migabane UCI ikoreramo, nabwira ko UCI ikorera no muri Amerika. Aha muri Amerika hari amarushanwa akomeye cyane nka Tour of California, Vuelta Colombia, Pan American Championship. Tunakomereje ku yindi migabane, UCI turayisanga no muri Aziya. Aha muri Aziya turasanga Tour Klang Lake yo mu Bushinwa, Tour Japan, Tour de Klang, Tour de Langkawi yo muri Malaysia. U Rwanda rukaba rwarabimburiye Afurika mu kwakira aya marushanwa ya UCI. Muri Afurika naho turasanga UCI uko yari amarushanwa nayo agiye atandukanye. Twabwira nka Tour du Rwanda, La Tropicale Amissa Bongo yo muri Gabon ndetse n'andi agiye atandukanye. Umugabane wa nyuma dusangamo UCI ni uwitwa Oceania,
hari amarushanwa agiye atandukanye. Irushanwa twababwira ni nk'iryitwa Tour de Anda yo muri Australia ndetse n'andi agiye atandukanye. Muri make UCI imaze kugera ku migabane 5 yose ariyo Europe, Aziya, Afurika, Amerika ndetse na Oceania. Umugabane utaragerwamo n'aya marushanwa ni umwe gusa, ni umugabane wa Atlantique. Ikindi nifuje kubagezaho muri iki kiganiro ni ikoranabuhanga ridasanzwe rikoreshwa ryifashishwa rituma ibintu byose bigenda neza nk'uko byateguwe. Twihute cyane, ikoranabuhanga rya mbere muri iyi UCI iri kubera mu Rwanda muri uyu mwaka 2025 ni GPS Tracking and Real Time Positioning. Iri ni ikoranabuhanga rishyirwa ku magare cyangwa ku bakinnyi rikabafasha gukurikirana aho bageze mu nzira mu gihe nyacyo, live tracking. Muri uyu mwaka nibwo UCI yashyize GPS Tracking mu marushanwa y'isi y'amagare bwa mbere. Ni ukuvuga ko iri koranabuhanga ryatangiriye mu Rwanda. Abakinnyi bose bashyizweho GPS device. Ibi bifasha gutegura amarushanwa, kubona ahantu nyirizina umukinnyi aherereye ku ikarita mu gihe cyose nyacyo akenewe. Ibi byorohereje cyane abashinzwe umutekano n'ubutabazi. Nk'igihe umukinnyi aguye cyangwa agize ikibazo, bahita bamenya ahari bakihutira kumutabara. Iyi GPS Tracking and Real Time Positioning izajya inafasha gukurikirana amarushanwa neza. Urugero ni nk'abayategura, abanyamakuru n'abafana bashobora kubona aho buri mukinnyi ari. Amakipe n'abatoza bizabafasha kubona amakuru y'aho abakinnyi babo bari ndetse n'umuvuduko bariho. Iri koranabuhanga nibwo bwa mbere rikoreshejwe ku rwego rwo hejuru. Irindi koranabuhanga ni iryitwa Time Keeping and Time System. Iri ni ikoranabuhanga rikoreshwa mu kumenya neza igihe umukinnyi yatangiriye n'igihe asoreje, kugira ngo amanota n'intsinzi bibe ari ibya nyabyo kandi bitarimo kwibeshya na gato. Aho umukinnyi wese aba afite chip ayifatishwa ku igare cyangwa se kuri nimero yambaye, ndetse hari na sensor zishyirwa ku murongo wo gutangira ndetse no gusoza. Iyo umukinnyi yanyuze kuri izo sensor, chip isoma igihe nyirizina uko byegeranwa bigashyirwa muri system y'ikoranabuhanga, maze nayo igakora urutonde rw'abakinnyi n'igihe cyabo mu buryo bw'ikora. Iri koranabuhanga ryaje ari igisubizo nk'uburyo bwa nyabwo bwo kumenya uwatsinze, kwirinda amakosa yo kwibeshya ku mukinnyi runaka muri iryo rushanwa, ndetse no korohereza abategura ndetse n'abafana kubona amatsinda n'amanota mu buryo bworoshye kandi bw'ikoranabuhanga. Irindi koranabuhanga ryiza kandi ridasanzwe naryo ni ikoranabuhanga ridasanzwe rikoreshwa muri aya masiganwa y'amagare. Ubundi ibi ni ibikoresho bishyirwa ku magare bigapima ingufu umukinnyi akoresha mu gusunika igare, naho sensor zindi nazo zipima ibintu nk'umuvuduko ndetse n'umutima. Aka gakoresho gapima imbaraga za buri mukinnyi byibura buri segonda, kanafasha abakinnyi kumenya igihe bagomba kugabanya cyangwa kongera imbaraga. Abatoza n'amakipe bakoresha aya makuru mu gihe nyacyo kugira ngo bategure uburyo bwo gusiganwa neza. Nyuma y'isiganwa, amakuru akusanwa mu isesengura ryimbitse ry'uko umukinnyi yitwaye, performance analysis. Muri make aka gakoresho gafasha kugenzura imbaraga, ntibishingira ku kumva umunaniro, ahubwo habaho ibipimo bifatika, ndetse amakipe amenya neza uko abakinnyi babo bashobora gukora mu bihe bitandukanye. Urugero nko kuzamuka imisozi cyangwa uburemere n'ubwoko bw'imihanda. Irindi koranabuhanga ni iryitwa Data and Analytics. Urugendo yakoze, umuvuduko, imbaraga, uko umutima ukora, recovery n'ibindi, kugira ngo umukinnyi abashe gutsinda amarushanwa. Tugere kuri Broadcasting and Media Technology, aho kamera nyinshi mu nzira zitandukanye zihakikizwa, drone, TV tracks, system z'ubuhanga mu gusangiza amashusho aribyo live streaming, gukoresha ibikoresho byabugenewe mu gufata amashusho mu muyaga, bigatanga uburyo n'icyizere ku bakunzi b'amagare. Tugere no kuri Safety and Medical Monitoring. Ibi ni ibikoresho byo gukurikirana abarwayi, kugenzura umwuka, thermometer, altitude effect, ndetse no gutabara igihe habaye impanuka babifashijwemo na GPS tracker bibafasha kubona aho umuntu yaguye, bityo byose ubufasha bw'ubuvuzi bugahita bumugeraho. Ikoranabuhanga dusubikiyeho ni iryitwa Anti-Technological Fraud, aho iri koranabuhanga rifite amabwiriza yo kurwanya medical doping. Iyi ni imyenda cyangwa ibikoresho byinshi byongera imbaraga cyane, gukoresha ibipimo byizewe, kugenzura ibikoresho mu gihe cy'amarushanwa, niyo bita Anti-Technological Fraud. Ubwo buryo bwose mbabwiye bw'ikoranabuhanga bugiye butandukanye nibwo buzafasha u Rwanda kwiga, gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo rwabonye muri UCI, bityo twitege ko Tour du Rwanda mu myaka iri imbere izaba iri ku rundi rwego. Iri rushanwa ryitezweho inyungu nyinshi ku UCI, igisubizo kiri gutuma ku mbuga ngurukanabumenyi u Rwanda rukomeza kurya hiti. Ndabashimiye, mboneraho kubifuriza kurama, gutunga ndetse no guhirwa, guhaha ndetse no kuronka, ikiruta byose muhorana Imana,
ubukire ndetse n'amafaranga. Ingihe wumvaga na Jade. Iyi ni Deep Media TV ku isoko y'isomero, ubumenyi, inkuru, amakuru ndetse n'ibyegeranyo byiza kandi bicukumbuye.